Dîwan, ceribandina lêkolîneke lîstikvaniyê ya dijmêtînger û azmûnger. Ez ê di vê gotara xwe de bi awayeke Kurd behsa dîwana lîstikvaniyê bikim ku çîroka destpêka wê diçe berî 12 salan. Dîwana lîstikvaniyê bi awayekî teorîk û pratîk lêkolîna lîstikvaniyê dike û pêdîtina rê û rêbazeke xwemalî ya lîstikvaniyê ji xwe re dike armanc. Ev armanc bi awayekî xwezayî dibe tevgereke dijmêtînger jî. Lewma ev lêkolîn rê û rêbazên lîstikvaniyê yên rojavayî datîne aliyekî ku tu carî li ser bedenên lîstikvanên rojhilatî rûne niştiye û bala xwe dide serçand, ziman, ritüel û kevneşopiyên Kurdan ku bi dehan salan bûne hedefên êrişên mêtîngeran û bi hovane tên mêtandin ku mêtînger jî pêşî ritüel û zimanê bindestan tune dikin. Lewma di dîwanê de dengbêj, çîrokbêj, stranbêj, şivan û gavan dibin rêberên deng û nefes û axaftin û vegotinê. Govendgêr û semahgêr dibin rêberên dans û hereketê. Ritüel, mît û rê û resmên Kurdî jî dibin hêma û nîgaşên lîstikvan. Ev sekna dijmêtînger her wiha bi awayek xwezayî dibe sekneke teatral jî. Gava em li cîhanê li rewşa şanoya hevçaq dinêrin her tişt hatiye ceribandin. Lê tiştek heye ku xwewekê masî dide hîskirin. Bi gotineke rastir tiştek heye ku hatiye wendakirin. Çi ev? Bêhna ritüelan e. Şano ji ritüelan zaye lê îro şanoya hevçaq ji ritüelan dûr ketiye û efsûna xwe wenda kiriye. Lewma lîstikvanê dîwanê li teknîkên xwemalî digere da ku bibe lîstikvanekî efsûnî û lîstikvanekî ritüelî ji bo ku bi bînerên xwe re têkiliyeke zindî biafirîne. Axirî, lîstikvan bi qasî dengbêjan bala xwe dide dengê şivanan û gavanan jî û li ser dengê wan baş dixebite. Herkes dikare biceribîne mînak. Pêşî bi rêbazên rojavayî diyaframên xwe bidin şixulandin û baş çavderiya xwe bikin. Paşê jî wek şivanekî Kurd berxan bizinan biaxêvin. Di rahênana duyem de hûn ê bibînin ku dema hûn berxan bizinan diaxêvin dengê we çend xwezayî, çend qewî û çend rihet derdkeve. û baş bala xwe bidin diyaframa xwe ku hûn ê bibînin hûn çend rihet li diyaframa xwe dihesin. û her roj vê yekê wek rahênanekê dubare bikin hûn ê bibînin bê dengê we çawa we bibe ku rahiya şikeftên efsûnî ku cinên vebêjiyê û cinên şanoyê di wan şikeftan de dîwanxaneyên xwe danîne û wek ritüelekê bisiyên xwe re dilîzin. Dîwan rêbazeke efsûnî ya lîstinê ye û lîstin azadî ye. Ev yek dîwanê dike proseyeke hunerî. Wekî din çi ye dîwan? Dîwan berhem e yanî helbest e, bi gotineke din deng e û bêj e yanî kilam e, çîrok e, ango gotin û vegotin e yanî fikir e. Nêrîneke rexneyî li hember şanoya rojavayî ye. Dîwan mekan e yanî beden e, mala deng, mala nefes, mala efsûnê ye yanî cihê nimandinê, cihê xwendinê, cihê pêşkeşkirinê, cihê hizirkirinê ye. Mêvanxaneya bîneran e ku bîner dikarin proseya afirandina berhemê jî bibîne. Dîwan xan e yanî xana bedenê, mala bedenê ye. Lewma dîwanxane mekanê mekanan ango mekanê bedenan e. Cihê rezonansê ye dîwan. Lîstikvan û bîner bi hev re rezone dibin, ango ditingivin û dilerzin. Di dîwanê de deng û hilm û bêj û bizav hene. Bizav yanî hereket. Hereket çi ye? Enerji ye. Yanî agir. Agirê jiyanê. Hemû qadên jiyanê weke lîstikan saz dibin. Em bi saya lîstikan dibin însan. Lewma me ziman afirandine
لیستکا هری بزحمت، هری زحمت، هری بدو، هری تولهاو و هری زندی دنگ بویا قاده که پر فرهج بو لیستنه. و کوکا وی لیستکی حرکته انگو انرژیه. انرژیا بدنی جا آگرته. او آگر ند دلی مده. دی نیوی بدن آمده. دی قاده پلویسه ده. دی تمارین زراوین لدردورا پلویسه ده. او آگره که بسایا وی ام گوه نادگرن ستران و کلام و بیت و زمار و دعایان دبیجن. دسترینن، دخلخلینن، دجانینن، دلورینن، دهاوینن، بسه دنگان بانگ دکن. د دیوانه ده سه قناخین گرینگن ریتویل دنگبیجی و گووندگری. هلمو هیما جمیت و ریتویله دنگو بیج ج دنگبیجی و چیروکبیجیه حرکت و دانس جو گووندگری و سماگریه ته. هرچقاز ریجه تکریا وان قناغان به زمین را گوهربار بجی ده انجام ده یکن. زمان کلیه انگو پیله و هر سه قناغشی به هولدانا حساندنا پیلان دکارن بکملن. لما دیوان هری پرجی هولدانا حساندنا زمانه. هگر خدای کبش بوشانوی او نه دیونیسوسه، نه خوجه خزر، نه همایه، نه جه خداوندک جدایه. خدایک هبه او زمانه. زمان افسونیه و ده دیوانه ده افسونه خواه بریا راهنانین پر به دیسیپلین نشانده ده. یعنی به دوباره کردن روتیل شانویی. چی اف دیسیپلین؟ دوی لیستگوان جیان آخوا به المنتین دیوان دورپیج بکه وان المنتین که حال حاضر دخوینا لیستگوان کرد به هایو به آرمانج دگره به بحثه وان المنتان به زانستی بکه بشکه جیان آخوا و لسر وان بخبته وان بکه روتیل روزانه. یعنی دوی لیستگوان به دیسیپلینی لهندره خواه، لبدن خواه و لپاشبریو خواه بنیره و خو آنالیز بکه. لو ما چاندا کردی دریای راهنانین لیستگوانیه و وبیجیه که ام به جاوه که آنالیتیک و زانستی لی بنیرن. سردستان هر چقاس فستیوال و زی و کارناوالین کردان قدخه کربنجی روحی کارناوالان تم دخوینا کردان دادگره. لو ما ام هرتم و ده هر شرط و مرجی ده وک روتیله که وک برخودانه که لهمبر سردستان گووندان دکرینن و کلام و سترانان بیجن. ده شر ده آشتیه ده وگوهرینا دمسالان ده دعوتان ده شینان ده پروتستیان ده لگرتیگان ده بن اشکنجیان ده و هر وکیدن. لیستن انگو کارناوال ده همان دمه ده لبرخودانه که. لو ما دیوان ده به لیگرینه که تیاترال ده همان دمه ده دجمیتینگر و برخودیر. دیوانا لیستگوانی حول ده که ریک خوصر وکه ده هشو لاش و حناسه لیستگوان ده. حول ده که کوکا داخوازا لیستنه و روح خوابونی بجوینه و ده جان لیستگوان ده دنگی که خوصر درخه هوله. حول ده که انرژیا که گووندین کردی ده جان کردان ده ودکه آنالیز بکه و انرژیه ده قدا زانستا شانوی ده بکه قوناخه که زیرین. دیوانا لیستگوانیه بانگه که شانویه بو خوابونیه. لو ما لیستگوانی نه قوناخه که یک رنگ و یک دنگه. هر لیستگوانک رنگ و دنگ خواه لو ما هر لیستگوانک یکه و تایبته. دیوان لیستگوان بخواه، لیستگوان بخواه دیوانه.